mukamaro hango taho obejike obaherezo mugisha. Biishopu Twinomujuni agambire ebi obwabire nashabira beji b'ekibina kya Mushanju aba Great Angels Primary School kabohe muri Sheema municipality hamwe no kutekaho imikono abakurustayo kandi omukoro ogu gwikirwaho amashomero gatari gamwe na gamwe. Biishopu Twinomujuni nagira ngo n'ekintu ky'obukafire okwiba ebibuuzo. Wari omuntu nakwibira omwe ngurakutomukabi kako cyo kureberaho waheza mu university on a degree in computer science. Tor kumanya mouse kugitarisa na keyboard, tor kwasa kumanya nango kukoresa word processing, to kumanya excel, to ine cyaro kumanya mwana hatu bakumurmo barebe papuro ine first class. Mukuru w'ishomero Edmund Kankunda hamwe n'abeji basimira umureberezi kandi bahamize ngo businguzi no bwabo. Abazire tubasima mwebare twasafutereza abana tereza sente kwereza ubuhabuzi yona bagirira imbabazi kandi tubashahira umugisha gwawo. Okwetorora ihanga ryona abeji be kya Mushanju nibiza kutandika ebibuzo by'akamaririzo ebiro 8 hamwe n'ebiro 9 okwezoku. Omugandi makuru omureberezi wa North Ankole Diocese asibwira amatendekero g'obureberezi bwayo agarama amashomero no kwereza success cards aryaba barukuza kweze kya Mushanju arengo rwa Kazo na Kiruhura. We don't want to miss out. Say farewell to you. Wenu naja tumeshe DVD abazo kabasimu ile abawe baka kabasimu ile abishops gazi kandi basimu ile kandi mpa aho bayo leta bato bagiye kai ndio hapo tutapata. Reverend Canon Alfred Muhozi niwayebembera ba Platinum Sako hamwe na zimwe amatendekero g'obureberezi omukusibira Biishopu no kwayo success cards aha bana b'ekibina kya Mushanju. Bishop's Girls nayo nemwe amatendekero agatandikirwe Bishop Stephen Namanya. I do believe many of you will get first division 1 and division 2, and I do believe that you do apply Bishop's Girls and muja kushaba imyanya ukundi kuteka genda amachingira Bishop Ruyari amakuru agagasha kwa Mike Atwakire na Richard Nabwe.